Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 26. No agpungtot kayo, diyo ipalubos nga agbasol kayo. Saan ko maalom nagtiinit at di bumaaw ti pungtot yo, tapno diyo itkan ti Diablo iti gundaway na amang sulisog kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Ay na! Nagdakkelan day ta flat screen at TV a ginatang mo, Esther? Kasanumanang, naperdimot nga minon di sigod at TV mi. Kunam lano asino. Sino day jay? Ni Janice dayta, ipag ko manang. Iso day jay, jay ibagbagam ama nagapal nga ipag mo. Di mo pigsaan manang, mangag na ka. Ay, nasayat no mangag na. Tapno muna, no anyat kinaalas ti ugali na. Mapasagida ng amanang. Kita, imunagan. Kasta na dayta manang. Katno di nakasarsarita. Taapay. Nakaron sa amin ti apal na. Ay, kat gumatang mo't iti kayat na agatangan. Ay, no apay ngamin nga dati kasta aklase ti tataw. Lakay. Bakit? Nabanugak. Kaya't kuntagin na. Amumot anarigat ti trabaho kas driver. Kuang amin, paspasikatan nak ni Esther. Anya? Adda kagat-gatang daadakkel at TV. Kabalan dati gumatang gapot amang opisina nila kay na. Ngam siya, agman maniwak lang iti jeep. Basta, gumatang tamot Anya? Uray di hulugan. Inak tumangkita yung tunbigat. Angam, Ay uray anya ti bagbagam. Mapanak tumangkita yung tunbigat. Nagmayatan ti agbuya dito ginatang mo at TV. Bakit? Siyempre mo't Ni, adag tuk-tuk-tuk. Siya kun ti mangilukat. Ni, si kamot gayam manong. Umunag ka. Agyamanak. Ni Orlan nga Agbuy-buya iti TV. Ni, Orlan. Mayat data TV yo Ginatang ni bakit ko, manong. Ay na, nagmayaten. Ay katong may kanto agbuya iti buksing Ko mangalan tumot ka ni bakat ko iti kasta. Aya. Kung nangarot saan ko man, tay supay ahulhulugan. Ngam ipilit na. Lakay, ikabil ko dito ayan ti ruangan da iti TV. Ni, apay. Tapno makita day nga Esther. Asaan lang nga iso ti adda TV na. Ay, unay kan bakit? Apay ko ma. No i-display na jay TV na, i-display mat ato'y TV. Bakit? Idjam ko maday nga ugali. Tamadi day ta. Sumartang ka man. Mala, umay ka. Tulungan nakman kit di amang bagkat da ito'y TV. Orlan, Barok, umay ka, tada pagsaritaan ta. Anya day tatatang. Agparamid kayon iti permanente abalayo ditaoy. Sige, ibagak ka ni Esther. No madayo kayo pa'y laing agbalay. Agrinta kayo manain. Kaya't kumutin ti agnaad dito'y tatang. Hanggang diyor aramidain. Ni Esther Kas lang amin di na kaya't ti agnaad dito'y. Nay, apay ngay nga ta. Damagang pa'y laang, no apay ajak kaya tiyag na ditoy. Kasla di mo amo no apay. Day taipag mo ti makagapo. Masapul ka di nga ulit-ulitat nga ibagakan ka. Pagayam latan Pinadas kong dayta. Siyak ti nagpakumbaba. Siyak ti umasasidag. Ngam ti dakas na. Madipay lang dagiti kastangar aramidak. Pumanaw tayo laangan ditoy. Anya? Wan, libre tayong agnana ditoy. Nalawad day ti asular. Ngam sa anak ang naragsak ditoy. Agbirok tayo langan iti lugar at pagyanan tayo. Saan aditoy? Sige, maturog akon. Panunutom ana imbag dagiti na ibagakken ka. Tano saan? Da kami laangan ka dagiti ubing ti pumanaw.
Anya ka di tayo talutlutuam dyan, Ais. Agluto akman iti salad, tatang. Apay, adag birthday. Awan, kayat ko laang nga agkapya kamin kin ni Esther. Tay taman ti kayat ko, anak ka. Peace offering ko daytoy, tatang. Hindi pa'y kung mga inaramid mo day taa. Makita yung mga tatang, siya tagpakpakumbaba. Awanan ti makunayo. Ay, Mapanagnakan itan, asaan asyak ti makiap-apa. No dikat data nga Esther. Mala, isardeng yung nga roden day ta susik yaw. No ririyaw itinagbagitan yaw. Wan, tatang, siya kun ti umuna amang yawat iti imak. Makaamumatan ani Esther, no di na kayat nga awatan. Mabitlaang. Good morning, Ipag. Ni, si Kamat Gayam, Janice. Umay ko itadkan ka daytoy. Salad nga naramid ko. Agyamanak. Umay kamat ije balay Di kamat agpaspasyaran. Uwan, bayam ta umayak to. Nagasidag je balay mi. Kasla sa nga pulo abantay ti kaadayuna. Tadi kamat umay agpasyar. Umayak to. Agyamanak Gayam dito intad mo. Oh, awan mat siguron ti makunam. Siya kun tinakipis kin ni Esther. Bakit? Sapay la kumatanapod no kay tikas dyan ngayon naramid mo. Agdwa-dwa ka pa'y la kanya. Saan mo't ngayon tikas na? Awan samot ti pamatim kanya. Tilang ibagbagak bakit? Nasaya at matasan kayo nga ginginora. Ay nalakay, awan kanya kun dayjay. Jaklaan mo akin ni Esther. Ay, mas da ito'y salad nga intern ni Janice, Bayam, mapanak to ije balay da. Damagak no apay anaimas da iti salad na. Kasta, bakit? Makigayam ka kankwa na. Uwan nga ruden. Iso amayat, no dito ito'y nga agnaed. Agparakuda ko niti daga. Tamang rugi ako na gumatang iti materyales. Star, kagap-gapok di tabalay da Janice kahit. Kasta ka di tatang. Kaya't ko nga agkapya kayon adwa. Ay, uwan tatang. Jak kayat niya, karuba kayo, kat agririri kayo. Uwan tatang. Tangay ni Janice tiim mo na anang ijayakin ka iti kapya. Sapay kumata, di mo paayon. Saan mo't anatangkan ti pusok, tatang? Apay kat din agkadkadak. Mala, agyaman ngarod no kasta. Di mo samat ka no pampansinan ni Janice. Anya? Pansinam ngamin Ni, saan kami pa'y mo't nagkita? Kasano ko mga ibagana dayta? Ay, Diyak pa'y ngamin nasangot tinapan iti balay da. Ado ti as-asikaswag dito'y balay. ikam to iti panawon day ta. Uwan, di ka madanagan. Ni Janice na itya, gibilbilag iti linabaan na asit kak man. Janice! Adon sa ti linabaan Kit-kita ang lang aruden nga ado. Ha? Wen, amok nga da washing machine nyo. Kan saan ka marigatan nga aglaba? Idinto ta siya. Awan igatang mi iti washing machine. Ala, saan akasta ti kayat ko asawan, Janice? Isumat lang nga iso. Ala, pumanaw ka dito'y abay ko. Nabambanugak lang arudan. Adda ka pa'y lapasalsali. Ang mga nadyak makapagtapal kat maipurwak ko dita rupam dagito'y igam ko alupa. Anya? Oh, Orlan, nasapa ka man ang nagawid ita. Ay, si Kamat Gayam. Ay, uni pagta, nabanugak. Ikumusta na kinester Di mat ngamin umay dito'y balay. Kasta ka di? Ada siguro sakit tinakam na kanya. Awan. Di nala siguro ibagbagakan ka. Ngamadlaw ko. Ada sakit tinakam na. Kitaam siyak lang arudan ti masidagkan ko na. Ngam kasla di nala takayat nga agkapya kami. Ala, bayam, takasaritak to man. Oh, Orlan, apay adi ka matagtagari. Diyak ko makayata pagsaritaan ta dito, Esther. Anya mananday ta,
Is nabam kanumot ni Janice. Anya, Di mo kanulat na pampansinan. kasta ti kunanakan ka? Saan kumakasta? Am-amu ka akas na saya at ababae. Hanggang ita. Sa bali mo ti ugalim. Italaan na amwak, asaan laang gayam ama naggapal day ta babae. Nalaing pa'y nga agaramid iti sao. Anya? Kinasaritak itay, nga maditi sungbat na kanyak. Ita, no di nakpatyan, makaammo ka. Siyak, nalinis ti konsensyak, Orlan. Ay na Esther, ado ti mang manggag ko at chismis di tarwar. Nga anya manang, Anag pa kumbaba kanun kan ni Janice. Hanggang si kalata kanu tinatangkan ti puso na. anya, Kasta kanu matibagbaga na kadagiti chismosa akaarubayo. nagrikat lakit iti kastoyan aya. Amok matkit di ti ugali day di a babae. Nasaysaya at laangan nga umadayo kamin manang. Tano agbayag kami pa'y ditoy. Amang ano talaga nga agapa kamin iti day ta babae. Sige, pumanaw kayo lang. Yak masayangan ang mapukawan iti kaskan ka analastog. Pasensya kan Janice ngam di ka kayat atutupan. Anya? Ha? Naglastog ka talaga. Gusto daytan. Orlan, Amok itan tinalaing agpamarang. anya? Sika, ipag. Talaga gaya madakas ti ugalim. Husto day tayo Orlan. Baybay amon. Di mon tutupan pa'y day ta babae. Sige, pumanaw kayo ditoy. Pumanaw kayo! Saan kayo arumbang apaapiktokin ni Janice? Saan kayo apumanaw? Siya kon ti mangipagbagay ti dayta. Tatang, Agtalinaed kayo ditoy. nakapagdesisyon kami kun Esther. Pudno day tatang. Amang ano kumaro ti ririmi, nagtalinaad kami pa'y ditoy. Bayan nyo nga umadayo kami. Tapno masabsaban ti pungtot na kada kami. Di ka madanagan, tatang. Bisitahan da kan tumutla ditoy. Ay, Kayat mila ang tilumiklik iti gulo. Adda dagiti tattao ano saan da akabailan. Atin nagan ti maysa a tao, mga ramid da iti pamuspusan tapno agbaligida. Ngam laglagipan nga amin adakas nga inkaramidan agbalatag-lagtakan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.